Mwayale ni ugite ati munini wa county commissioner ni arutite watho wa gukorwo magitabania birigiceni kuriendia matuka na aria mekunyitikana ni meguikio ngono na gukinywa igoti-ini. Wengi wanauza 150, 160, 140, wengine 120, na tuko na majina yao na tunawajua, kwa hivyo very soon tutawafuata na tutawakamata. Ona kuri oguo endia aya ni maugite birigiceni iyo ndigukorwo ikirehe ugaruruku ona uriku kuona maragira mutu ucio kuma kundu kuraihu undu uria uracungiriria kuongerereka kwa thogora wa mutu uyu. Ikiwa utakuwa ni unga ni utatu ni kidogo, gari haziwezi kuja kule, nikija kubeba huku ni usafirishe paka kule, ukifika ni uza shilingi 90. Mimi naona hata biashara inatushinda kufanya biashara namna hiyo. Kweli tumepata shida hicho kipindi hicho. Ulipoanza kuingia na hiyo bei ya serikali, wenye maduka wanatuletea kweli na hiyo bei ya serikali. Saa zingine wanashindwa hata na kufika kule kwa sababu ya hiyo msongamano. Wakikosa kuleta kule, mwenye duka kingangana mpaka akifika huku akiuleta kule hakuzii na hiyo bei ya serikali. Riu aikari aya ni moritie thirikari ikorwo ikirehe mutu uyu matura-ini niguo gutigirira ni mawamukira na thogora wa ciringi 90 ta uria ubatie. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci Wanjane.